mo ka DRT kala release kini ki answer key mo te mentakum kan ka paper A mo series A kini gue series B te pilek no page bahaya kini ki cuba pangne mo ini ki bang ala pensong na te check mo kala mi kan tung DRT te pilek no pila ban ken mo kan no ba piyo ki max ki te bun na ping jong pi mo kila kwa ban ti bahaya ka kasi yang tarai mo te lek no pi entaka sing la release te sampai apa dekut jongkan ke video mo ngala yer ngala hikaya pi kumno bapin download ya gini ki answer key jong gini ki antep te ngakit bok ruang ya baru mo ki ba apply te bapin yo ka jingjap bapin ya pas tah tong to sing ya penya utama perlok mentaka singi ka di ERT kala release ya gini ki answer key ke baya debit ka paper 1 berka paper 2 te menta an hikaya pi kumno bapin wat mo yakini ki answer ki te hangne pin la bani wat hangne pin la ban to pe kini kap to DERT ni pin la ban search DERT search te hangne kala mo kini ka Department of Education khalaya pin la kumno pi klik nte mo te hangne pin la po hangne ka step te pin scroll down shop mo pi laba kiri ki jumpa pangne kim pardon rema kimi re kini ki answer key mo te pile kum no pi lo hitan biang se jrong scroll no pile changne bato notice board mo kita klik ne notice board kalau klik itu re pile no pi scroll down biang sha bo mo te piang ne playo I yakini ki answer key tenga kawai kan long ba pi deban page ba mo ka series ayu ba pi ayo apor ba pi tho mo tentang pi yo ka series B pilih page ka answer key jongka series A kata ka bakla tele gumno page ka question paper jong pi mo pi yo ka yu ka series jadi series A page ka series A page ka series B page ka series B te kum ta ter mo ba yo series D kum ta kum juro ya ka UP mo kalong kum ta kum ju te kawai kalong ba pin page pa mo tentang pi page ka answer key jongka LP tentang question pi page jong ka UP mo kata ka jing bakla mo te pila ban check ba mo swa ba pin yu tetang tangin ya page mo ikan ka answer key jongka paper 1 LP pikil no pikil itu mo hangne kila mi no kila min ki jubab te kila no kila ban check na kine mo te ban kong kane ka di chadlo man pedagogy te kene ro don halai putli te ka kene wi ka di jongka English te kene ka di jongka mathematics but bon na preng jong pi nga tharai ki la kwa ban tip ha we de bat ka ka khasi ma mar ka kini ki lese ki ba le apo YouTube teng kum ngaru mo teng kalau ni ka jing bakla we de bat ka khasi nomor ba language kam hi ka khasi te to nga kitbok kit riang baro mo ki ba apply ke ka after jong du sang jar pesan bun na pi ki la thang ba kin poi be ka thong mo te nga kitbok kit riang pi baro te to all the best mo ko be shi bun